apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itimplaan nakman iti kape, tatang. Naibusen ta sukar, Luisa, anak. Ay nawaw, apay adiyo met imbaga na sapsapa, tatang. Nalipatak nga raw. Ala, gumatangak to inton madamdama. Gumatang kamot tayo ni ti mantika. Tadantani nga minin may bus ti mantika tayaw. Day talaang, Way, imbaga ayo kumaan na sapsapa. ay, pasensya ka na talaga. Naawan mo't nga min iti panunot ka. Gaputi andaw apang panunutag. Awatin man na iti saba, Luisa, bakit? Ni, nangalaam iti sabala kay. Pangala ako mangay asabalay. Bunga ti saba amulak Ay nawaw, nagbunga met gayam day jay. Uy, hanggang manmanulaing. Nagsasaronon tumot ngamin ti bagyo. Un gayam, nagdala nam itay, iti kadi ayan damari tesi. Uy, apay ka bakit? Nakitam no asino tinagbantay iti istorna. Ni tayo simot lang Isumot ti nakita kita. Apay ana sa ludsud mo. Naibusan ti pang kusina tayo, iso ama panak gumatang. Ay wala, mapangkalatan. Anda pa'y mo't nabati a kwarta dita. I-budget mo latan tapno umanay. Naimbaga bigat mo, Maritesi. Si kamat gayam dayta, Mari Luisa, naimbag abigat mo mat. At dapay lakom amantika kan asukar, Mare. At dapay, Mare. Ikanak man iti saggay sa akilo, Mare. Dayta laang, Mare. Kan soft drinks man, Mare, no adda. Tay dakkel, tapno umanay kada kami atalo. Awanan, Mare. Tay talaangan, Mare. Isumot lang ka ti presyo. Wen, Mare, isulat ta. Okay nga, Rod. Naimbag man ta saan ang imin? Saan pa'y, Mare? Oh, ato yung tikat gatangan, Mare. May 1 kilo a mantika. May 1 kilo nga asukar kan soft drinks, Mare. At itibayad ko, Mare. Ay nawaw. Daytoy laang, Mare. Kurang iti 150 pesos, Mare. Isublik to't ikurang ko, Mare. Di ka madanagan. Ta saan kumat nga itarayan data. Sige, inakon, Mare. Ay nawaw. Awan ka di aramidin nyo ita, nanang? Nalpasan itayan akaw. Bantayan nyo man pa'y nga ruti store taagdigo sa klabiit. Sige, siyak pa'y laang ti makaamaw. Aywan gayam, no agsubli ni Mari Luisa, singirin nyo ti 150 pesos nga odi na. Anya? Kurang tumat ti imbayad na itay may gimatang, kurang iti 150. Ay nawaw. Apay ngamin nga inted mo ti ginatang na nukurang ti bayad na. Diya mo ngamin impagarop akurang ti itid na, nanang. Anya ti imbaganakan ka. Isubli na ti kurang. Wen, nanang. Barang itulod na inton madamdama. Tapno saan nga isupay apaka-stress sa manakaw. Sapay la kumaan, nanang. Manula ang mat nga ti ganansya. No di na bayadan ti balance na, lugi akmeten Nalpasan, nanang. Nakadigos matlaang handa tao. Ay nawaw. Nagpartak. Sakto laang mat, nanang. Da kayo kit di mat. Nagsubli ka din ni Mari Luisa? Awan pa'y mo tanakaw. Ti kunana, kat isubli na ti kurang itibayad na. Imbaga na ka day nga itamot lang. Saan, nanang? Ngam ti amok kat isubli na itamot laang. Saan kumot nga itarayan dayta kunana pa'y kanyak? Ay, awano na nakaw. Amangan no scammer day ako marim. Amangan no teknik na dayta tapno makalibre. Ay, saan ang mabalinti kasta, nanang? I-text mo.
Ipalagip mo ti kurang ti bayad na. Isupay mo't ati 150 pesos no kwa. Wan nanang, singirak at talaga. Isupay a pagplitin o ag-purchase man ng datao. Awan ni pagatang mauluy sa bakit. Mapan ka ija store? Mapanak ti store da Maritesi. At dalamapan ko gatangan. Ay nawaw, adamot ka barbaro nga store iti asidag tayo. Aya, Wen, iti store ni bakit terya laangan ti papanamlakay, as asidag pay. amangan mo't no awan ijay ti kayat ko agatangan. Adda, si kakit dimot. Kompleto tilako ni bakit terya niya. Napanak iti kalman, iso nga amok. Iti anya aga po pay laang nga agbanog ka amapan iti ayan datesi, kat adamot as asidang. Nagdigos ka mo, tanakaw, sa dino ti papanam. Naibusan tilakok nanang. Masapol nga ag-purchase manan. Agpasyudad ka nga rod ita. Wan nanang, Ala, siyak nga rodan tagbantay iti stormaw. awan aramidin nyo nanang. Adda, ngam inton madamdamalaangan. Ay nawaw, amangan numataktak kayo pay. Saan? Okay laang kanya kanak ko. Mala, mudto'y ti susi ti stormaw, tamang lukata kaun. Sigurado kayo ananang. Wen ka day. Sayang matano adda gumatang. Sayang tiganan siyam kuma. Sa dino tinagapon tatang? Iti ayan ting kumparek. Insublik lang ti binulod ko nga sprayer na. Nakita yu ka din no nang lukat ti store ni Maritesi tatang? Nakalukat Mark. Iso na lang takas na ni nanang na tinagbantay. No kasta, awan gayam ni Maritesi day. Mayat ti timing ko ah. Ay nawaw, napaulimag ka mo tanakaw. Ah? Kwa tatang, adala na lagip ko. Adan sa manin kalukwa na pampanunuta. Awan na, ni tatang mo't. Napaulimak lang da tao. Kastamot nan ti aday ti panunod siya. Naimbagngal daw yun, nanamayang. Si kamagayam day ta, Luisa. Anya ti masapul mau. Gumatangak man iti tinapay ala ko yun, nana. Mangala akong dito'y nakadisplay, ah. 5 abal ko tigatangak. Daytoy, kan daytoy. Aha. 5 abal ko't anana. Tibayad mo nga ay. Agadvansak pay laang iti 50 pesos. Di udik, iyo may kunto. Ay nawaw, saan amabalin At dapay ti udim adi mo na bayadan. Anya nga udi ti bagbagayo nana? Ti 150 akurang mo iday. Ay, nalpasan day tanana. Binayada kon iti anak yaw. Sigurado ka kaday? Wen, sige, ala akong ti tinapay. Ay, mabit laang. Tamay sa abalkot pay laang ti alaam. Ibatim pay ti upat abalkot. Kompletom nga umuna ti bayad mo. Kasapulan mi nga rod ita, nana. Di kay madanagan. Isublit mo laang. Ay, nawaw. Saan nga umanay ta nasurok asa nga gasot apagbasbasula kanya? Anya! Inlis tayo kadimot laang dagiti nailako yun nanang. Wen, adda di ta amin anakaw. Ay nawaw, anya ngay daytoy nanang. Adda man ang tinagan ni Luisa. Imay nga rod itay awan ka. Una yun dayta babae. Tunggal gumatang dito'y istor ko. Kurang ti ibay-bayad na. Dayta nga rod. Diyak kumaikan itay. Ngam basta nangalat tamot iti tinapay nga in-display ijay ruwar. Talaga anapuskul ti panagrup-rupa dayta babae. Nalaing ta inrana na nga awanak dito'y. Ti ko na napay, kat binayadan na ti 150 nga udinaken ka. Binayadan? Saan pa ay nanang? Ay, olbod nga rod. Aday jay a babae. Hay na, apo aya. Makaparurot ti tattao akasta. Tiknik na samot ten dayta tapno makalibre. Hay, saan asyak ti tik-tiknikan na dayta babae No umay manan gumatang, di yunik ikan nanang. Wag na nakaw. Malugi mat ti istor ko ano kasta. Agraman po unak, inutang na pa yun. Ay nawaw. Kumatangak man, tese nakaw. Anya tigatangan nyo, tata Timyong.
Sardinas man no adda. Ado, tata, iso na lang ata, di babasit lang ang tinagbati. Mabalin na ita. Aywan gayam, adda ti balance ni Luisa dito istor ko, tata. Ay nawaw. Balance. Wen, tunggal umay ngamin kat kurang ti ibay-bayad na. Anya. Dakdakkel pa'y ti udi na ngam ti baybayadan na. Isublik to, kunana, ngam awan mutan ngagsubli. Sapay kurang ti kwarta ngayon tugot kaw. Sakto laeng apang sardinas. Okay laang, tata. Pakibagan to laangan kenkwana. Taamangan kunak no iti kinabayag na kat nalipatan na mattanday jay. Anda ka numot balance mo iti istornete sa si ka, Luisa. Ha? Tung kalagatang ka kat kurang kano ti itid mo abayad. Una yan day di babae. Apay mo't nga may nakasta. Manula ang matiudik iti istor na ngay. Saan pa'y nga umabot iti 500? Wanangam no para iti kumarem, dakkelon da ita. Manulang matpiman nga iti ganansya na kadag iti lako na. Ay nawaw, kasla pa kabangkrapan naman. Ay wala, talaga amalugi ti istor no kasta lang ti mindset ti customer. Bayadam no mano ti mga bayadam ken kuana tapno malpasen ti saritaan. Di mo man teknikan ti padam at tao. Anya di bagbaga ni tatangkan ka itay? Ha? Ay, awan day jala kay. Ay nawaw, kasano ko mga awan kat adda nga rod nangeg ko. Ay, unay kalaki di mo ito, Dennis. Inton sumarunong amin, siguradum akumpleto ti kwarta nga itugot mo. Tapno kumpleto matpiman ti bayad mo. Ingagarak nga raod, ah? No saan mo ngayon gagara, hindi kumapay anabayaran da ita. Hay, may sakamat, Dennis. Ay, nawaw. Agbayad ka kit din. Amum amapan ka ija istor, kurang ti alama kwarta. Ipadas mo nga aramiden da ita kanag iti grocery store asikat. Ikanda ka nga ta. Sa balimot nga minday jay, ah? Kahit gapotay small business lang da jay. Kastamot ten ti aramidem. Proud ka amangan iti makan ang nagtaod iti kalukwam. Bayad ko. Na, Kukuha mong ti sukli. ay nawaw, apay ngay makaungot ka. Agtal na kamat siguro na niya. Naa, si kapay laang ti kasta ti panagsasauna ita. Mangibabain ka launay mo't. Anya nga mangibabain nga ibagbagamot. Para day talang. Tapno ibagakin ka, siningir ko laang ti kwartak. Apay anapudot adagos ti ulom aya. Ha? Uray asino mo't ano kastala ang ti kasarsarita. Ipaid mo tinagan ko di talistaam. Kung namala no asino ka. Suklim, alaam ta saan ko akasapulan day ta kwarta. Ti kwartak laang ti singirak. Ha? Kukuha mo data. Kat di mo namnamaan agumatangak pa'y dito istor mo. Wala, okay lang kanyak. Kay kayat ko kit di tapno saan nga isupay apaka-istrisak. Diwan! Agsardan kan! Saan asyak ti tik-tik ni kam konak tumet. Amok tiknik mo day ta kayat mula ang ti makalibre. Itadyo day ti akwarta kin tata temyong no maranaan nyo alumabas nanang. Wano saan, ken Dennis Latan. Kwarta nay. Sukli ni Luisa nanang. Di namot ngamin inala itay. Isupay kit di ti makaungot. Apay ka no? Inbabain ko kano. Kat siningir ko laang matibalance na dito yung istor ko. Anya? Isubliyo day ta akwarta. Kat inton sumaruno, di yu lakwan day di ababae nanang. Ban dito yung istor ko manipod ita. No may ilawaan nga umay, ibagayo agumatang laangan iti sabali nga istor. Sige. Ure awan ti customer ko no kaskin ko na mo lang. Saan nga umanay ta manula ang aganan siya apaka-estresak. Kastang unay tibain ko ijay istor na itay tatang. Ay nawaw, kunak man no nagbayad kalaang. Kano nagado ti ibagbagaday di atesi. Ang mga nod na naisawang mau adi na nagustuhan. Sapay ado ti tao alumablabas iti istor na itay. Amok ni Tesey na kaong. Saan na nga aramin ti kasta no nasaya at kamut ken kuana. Ay natatangpod no ti ibagbagak.
Nakapigpig sa ti panagsasauna itay. Naasar siguro ken ka. Inton sumarunong amen. Sakbay amapan ka ija store. Siguraduem a kumpleto ti kwartam. Malugi damot piman ano kurang ti ibaybayad mo. Naibaga na pa'y a tekniko kanulaang dayjay, tapno makalibre. Nangalaan namot nga iti puskulro pa na mangibagay ti kasjay kanya. Di mo mababalaw ti pada matao no pagpanunutan da kay ti dakes. Kastamot nga men ti ipagpakitam. Sikamot lang tiyagar aramin iti rason tapno pagpanunutan da kay ti dakes. Agbalbaliw ka nga minan, anak ko. Di mo gundawayan ti padam a tao. Kentong palem ti karem. Ay, nawaw! No di mo kayat a pagpanunutan da ka iti dakes, siguradwam nga rod a nasaya at met ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw. Mayat ti isa mo ang nagawid lalin bakit? Ay, siyempre alakay. Naragsakak. Ay! Anyat na pasama kaya? Naipasa ni Camille ti board exam na lakay. At damot lang ang professional nga anak ta. Ay kit nasayat ano kasta? Angam, ni Rosana gayim na. Saan anak kapasa? Sayang mo tigastos na ano sana nakapasa. Madlaw mo nga min nga awan am mo dayjay. Naimbag ko nam ni Camille, tadabasit lalaing na. Ay nawaw, saan na saya at tikas tang ibagbagam, bakit? Ibagbagak laeng no niya ti pudnaw. Kasla naragsak ka saan na nakapasa di tao. Saan ba't? Ibagbagak laeng lakay. Ada ako nanang. Ada ginatang ko apag sa sangwan tayo. Ay na, congrats anak kaw. Agyaman naklaunay nanang. Ay nawaw. Apay ngay, kasla saan kamot anaragsak? Kasanumo ngamin nanang. Di ka dinaragsak, kamay sa kamot na profesional. Awa mo ngamin tinagan ni Rosana itilistaan dagiti nakapasa nanang. Kaya't asawon day ta, nalalaing kangam iti day ja Rosana. Anya? Nalalaing kangam ni Rosana. Ngamin, naipasam ti board exam mo. Kat isaw, saan ang nakapasa? Nukit kita ngamin ti gayem mo. Kat madlaw nga awan amuna. Ni nanang mo. Saan anasaya at tikas na nga ibagbagayo? Ibagbagak laeng ti pudno, anak ko. Saan aga puta saan na ana ipasa ti board exam me kat awanan am muna. Diyo am mo ti riga ti ag board exam. Lay. Nakadi ti parikot mo, Rosana, apaw. Bad news manan, apong. Ay nawaw, anya ti bad news apaw. Saan ko ang naipasa ti board exam ko? Anya? Nag-review akmat. Ngamno apay mo't akas jay tinapasama. Saan siguro aparakin ka na ito'y ataway, napaw. Kaano nga rod ngay apong? Mapmapanan ti tawon. Adanto urayam lang ti parakin ka. Itid nanto kunaktumay. Sapay lang kumaapong.
Ag-apply ka man ta, ag-board exam ka. Patsa, kakabalam na ta, apo. Agyamanak manan, apong. Awan na yaman na. No, ang yaman sa arapaap mo. Suportaran ka, apo. Si kamot gayam ti sarsarunwa, Rosana. Sa dinaw ti papanam, mapanak itayan ni Nana Sabel, Nana. Ay nawaw, apay ijay, tulungak ka nung agla ko iji palengke. Ay, kaasi kamot. Saan kamo ngamin anak kapasay ti board exam yo? Wan nga rod, Nana. Sa anak mo't anapagasatan. Ang anya ngay nga raod, no day tamot ti gasat mo. Ti aglakla ko iti kumkumpurmay. Ha? Talaga kasta ti biyag. No saan apara kada tayaw? Uray anya pa'y ti aramidan tayaw. Saan tayaw amagunaw? Ni, apay akas damot ti bagbagayo na. Wala, tasayang laang ti gastos no kasjay. May mayat no awatem latan ti gasat mo. Anya? Kumusta mo ti trabaho, friend? Makabanog nga rod, friend. Makabanog nga maanusan lata. Day tati kayat ko kang ka. Positibo ka na yun. Si Kangay, kumusta ti trabaho nga inaplayam? Awan pa'y matawag da, friend. Barang adan inton Lunes. Aywan gayam, ag-board exam ka manen Ha? Ag-apply ka ta ag-board exam ka manen kunak. Nangrugi ka din ta application? Nang rugin idi pa'y napalabas alawas. Isaganam dagiti requirements ta ag-apply ka manen. No kayat mo, itad ko ti reviewer ko kang ka. Sigurado ka, friend? One friend, anyat amo tayo. Ang mga no effective kang ka ti reviewer ko. Ay na, agyaman naklaunay, Camille. Ay nawaw, apay nga inruar mo dagita a reviewer, Camille. Indulin ko lang arudon. Itad ko kin Rosana, nanang. Anyat ko nam. Itad ko kin Rosana at pag-reviewan na pailaang nanang. No kasta, ag-board exam manang tigayim mo. Wa nanang, ipadas naman nun. Awan latamok dita. Awan amuday jay agayim mo. Saan ka day? Naira na laang asaan na nga amo dagiti rimwar iti board exam mi, nanang. Napaya tulungan pa ilang day jay ababay. Gayam ko ni Rosana, nanang. Kati kayat ko, maipasana mo ti board exam na. Anya nga iti maganab mo no kasta ti aramidaw. Ay, pang-asiyo, nanang. Saan kumaada kayo timang lapad iti planok amang tulong iti tao nga inbilang ko agayam ko? Diyak magustuhan ti kas niya pa nagsasaom lalin. Nay, anyat kayat mo asawan unyo. Imbes nga balin ka proud iti anak ta ama nagtulong. Saan ta kasla di mo mat kayat atulungan na tigayam na. Agpanunot ka man anaimbag si ka unyo. Sika ti rumbang agpanunot iti nasaya at bakit? Ay nawaw, anya nga rod ti maganab ti anak ta iti kasjay nga aramidan na. Adda ka day, alaman. Di kagsawa kasta ta di mo amaw no anya ti sumaron ang mapasamak. Di mo ka di makita lakay. Nalalaing ni Camille ngumday jay a Rosana. Anya kumangay ti maitulong ni Rosana iti anak ta. Kat awan mo't ammo na day jay. Di maamu tirigat tag board exam. Iso akasta ka. Sa bagay, anya kumati amaw kat di mo mat napadas ti kunada a board exam. Anya? Iso apang nga asim, tadi ka sumana o akasta. Nakababain ka ba kayo? Anyat masapol mo, Camille. Nakaumay ka mat. Nalagip ko ngamin a board exam mo inton bigat, friend. Wan, ay na. Ang nervyusak nga rod, friend. Relax ka laang, friend. Kabaalam day ta. Sapay la ko mata maipasak matan. Ikararag tayo day ta, friend. Itid nanto ka di. Ayun gayam, adag ginatang ko at chocolate. Ha? Parakan ka. Agyamanak, friend. Awan anyaman na. Balon mo inton bigat. Lalaingam tapno makapasa ka matan. Wan, friend. Aramidat ka ba ala? Day tala ang ti umay ko ibaga. Good luck and God bless. Agpakada akon tapno makaina na kamatlaan.
Awan mo't mananagan ni Rosana iti listahan dagiti nakapasa. Awan nga rod nanang. Kung nagtopay kan ka, uray anya pa'y ter aramidon da dya Rosana, no awan ti amuna, talaga asan ang makapasa. Ay nawaw, agpakalaing ka man ako na akong nanang. Ay, agsaysayang laeng iti kwarta. Alaman nga rod, no nalaing kayo, da kayo ti ag-board exam. Ha? No agsasao kayo, kaslada kayo ti kalalaingan. Di ta kay manlaangan. Na, Anya nga ita, nakangkan iti anak ta. agtalna ka man dita si kaunlo. Di ka makibang. Tangiwat mo nga min ti parikot, bakit? Nariyal to kakit na di na oras. Talagang samot asaan para kanyak dahi a board exam, apong. Ay, sayang ba't ti kwarta kan bandog mao, apo? Panagkunak pudno tinaibaga ti ina ni Camille, apong. Nga, Nga awan amok. ay nawaw. Sana gapot na di mo na ipasa ti board exam mao, katawan mo ten amaw. Ti kunada kat narigat ka na ti board exam. Maudi day jayan, apong. Anya nga rudan nga iti plano mita. Tangay sa anak manen anak kapasa. Sa anak ang maka-apply itinapintas at trabaho dito lugar tayo. Ipadas ko man tigasat ko ijay abroad. Ay, agabrod ka nga raw. Wala pong amangan no abroad ti para kanya. Narigat ti agabrod, apo. Maanusan apong tinapatag kat makaurnungak. Anya jay nadamag kaw, Camille. Agabrod kanumo ni Rosana. Pudno ka da. Wa nanang, apay ka day. Pagabrodan na kanumo ngay. Ay nawaw, agsaludsud kayo. Inton madamdama, ikumpara na kami manan. Dakas ka day tagsalod-saud. Dakas ano agsaludsud ka, tapnula ang iruruman mo di tao. Diyak kaya tikas ta pa nagsasaom si Kakamel. Ay nananang, sardengan nyo ni Rosana. Saan anasaya at tikas ta arumrumwar itingiwat yo. No syakmat nga tati iruruman dagiti kalugaran tayo. Anya nga tati marik na yo. Ay na, awan mo makagaputap no irurumunda ka. Awan mo't karbangan nyo amang iruruman kan Rosana ananang. Awan mo't basol na kada kayo. Ay nawaw, dakkel mo't gayam, ti patpatak deryo abalayaw, tata iskaw. Ay, wala, kwarta ni Rosana ti naigatang iti materyales. No kasta, dakkel mo't gayam, ti sweldo ni Rosana ija abroad. Sakto lang, nakaw. Gusto abroad mo't gayam ti gasat na. Oray saan na anay pa sa ti board exam na idi, kat maya ti sweldo na ija abroad. O niya raw, no sana ngagbidot, 5 taon na ni Dya abroad. Husto ka, onyak, 5 taon na nga ruda ni Jay. Awanin plano na nga agforgod dito Pilipinas, tata. Kayat naman tang trabaho ay Dya abroad. Sigun ken kwa na ket, tagurnong kanupay. Kasta ti mayat na kapanunutan, tata. Agurnong para ti masakbayan. Ni Camille ngay gayam. Alay ti sigo na pagtabtrabahuan na tata. Minimum ti sweldo na ijay hanggang an-anusan na. Anya ter aramidam si Kakamel. Ar-aramidan. Anyat kayat yu asawan nanang. Nakaipatakderen ni Rosana iti balay na. Ay nawaw, nakaipatakder ata nagagat matigayim ko. Si Kangay, kano mait ang makaipatakder kay ti balay mo? Manula ang matisiswildok nanang. Ay nawaw, agpaabak ka iti day kay Rosana. Ni nanang mo't, sa anak ang makikumkumpitensya kinkuanaan niya. Nakababain mo't ano kasta. Anya nga rot ti maaramidan tayo kat kastila ang matikabailak nanang. Ti bagam kitday, na disdiskarte ni Rosana ngem iti sika. Di yula ang maaklon nga ininot nga agprogreso ti biyag na iso akasta.
Ipilit yung aramidak ti kayat yo. Dahito ti parakan ka, friend. Oh. Ay nawaw, nagadun, friend. Si kakit dimot, parakan ka talaga dagita. Agyaman naklaunay friend. Oh, kumusta mo ti trabaho? 5 atawon ang tinapalabas. Sa anak mo ang maipromote, friend. Naimbag pa'y dagiti daduma. At da bakar da. Nalakalaang ang maipromote da. Ay, day tamat ti parikot dito Pilipinas, friend. Wan nga rod. Manu atawon nga agtrab-trabaho ak. Ngam awan latamad. No makitkitak dagiti naragpat mo kat mapanpanunot kumatan ti agabroad. Sigurado ka? Kaya't kukumatap no makaurnungak mo't. Nangina ngamin ti magatgatang ita. Saan nga umanay ti minimum asweldo? No planom ti agabroad. At daak mat amang tulong ka. Put now? Wan, friend. Pagayatak ti tumulong itigayim ko. Tapno masubadak mat laang adag iti tulong mo kanyak idi. Anyat ko nam Kamail. Agabrod ka? Wan nanang. Tulungan nak ni Rosana. Anya? Apay aya. Anya kumatiam mo day jaro sana ngay. Mga no iyaw awan na kalang. Talaga ka di nga awan pa nagtalkyo itigayam ko nanang. Apay, board passer ka di day jay. Jak maawatan ti ugali yun nanang. Kastamat tan ti ibagbagayo. Kat no naglawag nga apalan nyo jidakkel abalay na idinapalabas nga aldaw. Naka-flight mo't lang ti anak ta. Gamsan tayo asigurado no anya ti trabaho ang madanunan na jay abroad. Anya, Siguraduan lang day jay arosana nga awan ti dakas ang mapasamak iti anak ta. kas makita kat punumat na iti magbagana. Kat may sa nasaya at atao ni Rosana. Iso nga amok adi na ipalubos ang may sagmak ti anak ta. Siguraduan na lang kunak manan. Kumusta ka dito abroad, Camille? Kaasi ti apo. Nasaya atakmat dito'y tatang. Nasaya at mat nga raw, no kasta. Aywan gayam. At da impawit ko akwartakan package tatang. Nay, agurnong kapay para ti bagay manak ko. Sobra ti sweldo. Iso amang ipawitak kada kayo tatang. Ninanang ay gayam. At da ka di dita? Mabit lang. Laleng, umay ka man pa dito, kaya't nakakasarita ti anak ta. Apay ka daw. Oh, kasarita ba? Hello? Kumusta kayo nanang? Nasaya at aklat tamag. Uray siyak nanang. Nasaya at di kasasaad ko dito'y. Iso nga awan rumbang apagdanagan nyo. Ay ka nasaya at ngarod ano kasta anak kaw. Oh, anyat mako ng bakit. Dakkel tinaitulong jay tao nga inuy-uyaw mo iti anak ta. Apay ngay palagip mo pa'y laang ngamin dayta. Nakababa inti pa nagsasaom ken Rosana iti kalabas. Oh, anya nga iti rupam nga isarang mo ken Rosana ita. Ay na, napalabasan daytay unyo. Un angem sigurado ang nasakit na tatinakam na. Naimbag ko nam, ta saan ang nagdwadwa at timulong iti anak ta. Un atagayim damay. Inton sumarono bakit? Di mo isi-isiyan ti padamatao. Sa di mo ammo ti masakbayan ti tunggal may sa. Nawatam. Ay, wan lakay. Ken may sa. Di ko manasaya at ti surom iti anak ta. Saan ka tasikat ti manglapad no kayat natulungan ti pada na atao. Iti kasta. Adamat mangtulong ken kuana no iso ti agkasapulan. Wan lakay. Saanen ang maulit. Ay, nawaw! Di mo suruan iti kinadakas ti anak mo. Suruam kit di at tumulong iti sabali a tao. Tapno addan tumat mang tulong kan kuana, inton isu ti agkasapulan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mabalinan. Anya jay ko na mabalinan, Grace, anak ko. Mabalin konti agpariband, nanang. No kasta, planom kayap ti agpariban. Una, idi pa'y aplanok nga ipaunat ti buok ko, ngam itala ang anak ka urnungak. Ay, enton madamdama. Pagbabawyam to dayta. Ha? Apay kuma, kat idi pa'y akayat ko ti agpariband, nanang. No apay nga may namasapul nga agpariban ka pa'y. Kasano mo ngamin, kulot ti buok ko, kulot mo ngamin ti buok yo kinitatang. Kayso nga ron matinatawid tayo. Sa anak akong tinto iti kastoy. Uray ipaunat mo dayta. Rumato mo lang ti kulot na no matidog. At least, napadasak mo ti kunada ariband, nanang. Mare! Mare Naume! Yuhu! Adaak Mare! Nay, si kamot kayam na ita, Grace. Naimbagnal daw mau. Kastama kada kayo tata. Ada ka din ni Mare Naume. Awan ni Naomi diti balay. Nagpasentraw itay agsapa. Ang mga no ada kliyente na ijay tata. Isumay ti kunana. Kunak tupay. No kayat mau, mabalin mait nga urayam diti balay. Iso na laeng nasantay nga amaw na niya nga oras ti panagawid na. Agsubli aktulatan tata. Itix ko pa nga umuna ti gayam ko. Tapno saan mo't asayang ti oras ko nga agururay. Wala, may mayat manan. Agpakadaak nga ruden tata. Agsubli akto no anya ti ibaga ni Mari Naume. Maray, andyan pa nagkunamay ti buok mo ita. Ay na, magusto aklaunay ti unat a buok ko, Mare. Mabalinan dayta? Wen, Mare, mabalinan. Agyaman aklaunay Talaga analaing ka nung maipapan iti kakastoy abanag. Wen tay sumot ti trabaho. At to'y tibayad ko, Mare. Keep the change. Ay nawaw! Sayang mo ti suplim no di mo alaan, Maray. Keep the change ko na lang arudon. Ay, Awat mo, igatang mo iti merienda, Mare. agyaman nak, Maray. Awan anyaman na. Ay, wen kaya, Maray. San mabalin nga ag-beach wenno ag-swimming ka, Tani, nariban ti buhok mo. Ay, kasjay. Wen, Maray. Delikado si ka. Sa dino tinagapwam, nanang. Ay, iti ayan ni Ante Sumya. Anyat inarambid mo iti ayan ni Auntie Sonia. Napagsaritaan mi man ti maipapanitir yun tayaw. Reunion. Wan, tapno makapag-jobbing tayo mag nga kakabagian Ay nawaw, kayat ko day tananang. Wan, agawid ka na dagti kabagian tayo ngagnanaod ijay abroad. Di mayat no kasta nanang. Adu tayo. Sa dino kanungay ti pagsasabatan tayo. Day tati Jack pa'y sigurado. Mauray latan anoan niya ti ibagada. Awan mo't ingredients ti pansit kan makaroni na umibakag. Ay kung nag-purchase akto alakay. Kaano nga ron? Ay nawaw, makauray ka ka di. Busy akpay laang. Amumot nga ado ti kliyente. Narigat tag-purchase no dandani ti New Year, ta sigurado nga ado ti tao. Ay, dayjay laang No ngay nga ta siyak ti ag-purchase, bakit? Saan ang lakay? Siya kong, di mo man amon ti gatangam ijay no sikat ibaon ko.
Ilistam ngamin Ay, uray ilista. Sigurado nga dantuman kurang ay. Nalipatam ka di tinapasama, kiti napalabas atawan. Nana Betty, ay nawaw. Sika mo gayam na umay. Makapakitod ka ba? Ag-purchase kayo mo't nana? Wan, adalaga tangag na kaw. Ay kat ijay kayong tuna, balay nga agbaro atawan nana. Ay, pasensya kan. Gamada mo reunion may nga kakabagyan. Ijay kami mula nga agbaro atawan. Ni Mary Grace nga eh. Sumurot mo't lang kada kayo nana? Ay, wine. Imbunakit din naglugan Ay, kasta gayam. Ay, kat Happy New Year lataan, Nana Betty. Ay, wine. Happy New Year, man. Nakaw. Alala, agpila akaw tanay. At itong manon tipila. Amang ang kiidino, panawan dak ti pagluganan, may. Nalpasan nanang, naaramid kumula ang ti ipapaaramid yaw. Agyaman naklaunay, Grace. Sumurot akon kada kasinsin mina, aglangoy kami kanaw. Ay, nanay, kitain nyo, Di kay madanagan, tanalaing nga aglangoy dagiti kasinsin ko nanang. Ay, sagad adaw ti malmalmus ita. Ay nawaw, awan pagdanagan niyo nanang, kabailan mi ti bagimay. Mabalin mo nga may nga iti swimming pool latan ti paglaguyan no kwa. Beach nga ron mati kayat mi nanang. Malala, mapan kayaw no kaya ayaw ang yagan anad kayaw ta delikado. Wan, ammo mi day tananang, saan ang masapol nga ipalagip yo? Una yun day ti abuok. Ay nawaw, nanano tabuok mo Grace. Nadadaal sabon tayo. Kitaan nyo man nanang, kasla na puuran matan. Nanana, anya tinaramit buhaya. Abang ano impaplansyam mo data. Saan mo nanang? Nadada, awanan. Nadadaalan, taim paunat mo abuk mo. Amangan kunak no piki ti agas nga inusar ni Mari Naumay. Kamaya mo tibuyan ay hindi ka umay tayaw. Amangan nulit reaksyon la ang tibuok ko nanang. Ni Naomi at ikasaritam na ka. Isaw, ti mo dita. Talaga kasaritak nanang. Jak kayat ang madadaal tibuok ko. Di mo ka din nakita ti agas nga inusar na itibuk mo. Saan nanang? Jak nasiputan no anya abranti inaramat na. Ay, day talang agpaisaw. Agam madumat ti kliyente na. Sila imposible mo't nagarabat itipikay nga agas. Di pa'y ka mapirdi mat kadagiti customer na. Ado pa'y matimakan tatang. Adda cake kan macaroni ijay. Nagsuga kao, nanak kao. Ay nawaw, mangan kayo kit day, tapno maibus day jay, niwanan. Ilton madamdamamanin Narigat no masubraan ti kanan. Ay, adaw mau awag. Sino mo't na ita? Na, ni Mary Grace man. Na imabitlang kasong batak tatang. Ang mga napatagmat ti ibagana. Hello, Mare. Happy New Year, Mare. Apay akastoy Mari? Tian niya, Mare. Nagadaol mo tibuok ko. Kita ang tiinsin ko a picture iti messenger mo. Nay, apay nga, Mare. Pikin samot ti agas nga inusar mo iti buok ko. Ay nawaw, saan napiki day jay, Mare? Kitno iso, ti kamayatan na brand? Apay nga ron akastoy ti napasamak iti buok ko ngay. Ala, saan mo ta kasta asigo da? No ti agas ti ayan ti parikot, Mare. O di kasta kumati napasamak, edi nagpariban ka, angam san mat. Late reaction lang ti buok ko. Iso nga itala ang matamadlaw ko. Ay, Mare, no kayat mo, umay ka dito'y balay, takitain ta. Talaga nga umayak Mari. Urayom laang ang makaawit kami. Bye! Okay. Urayan ka, Mare.
Kita man tinapasama kiti buok na. Daytan ni tatang kitain nyo. Ay nawaw, kaslaan na puuran Mike. Ay, san mo't akas ta idikay? Amangan ket no nagbits dagitoy tatang. Kita maray. Kita tinapasamak iti buok ko. Ay nawaw! Apay nga yakas tamad dun maray. Jakman amukang ka. Pekin samat ti agas nga inusar mo. Late reaction lang ti buok ko. Late reaction mo't nga ibagbagam mare. Kabala ka panagnakan asan apeke ti agas nga inusar ko iti buok mo mare. Apay nga rod akas to'y tinapasamak iti buok ko. Mare, adda klientek ita. No kayat mo, agsubli ka inton Lunes, tapag saritaan ta ti maipapan iti buok mo. Ay nawaw. Apay nga inton Lunis pailaan. Adda nga rod naka-schedule a customer ko ita, mare. Amangan mo't nga min no, nagbits kayo so kasta tinapasama kiti buok mo. Ay sana. Ay, no kasta nga rod, agsubli ka inton Lunes, tapno nawayata nga agsarita, mare. Nasabat ko ni Mary Grace di tadalan itay, bakit? Kat, anyat imbaganakin ka nga eh. Awan mat kat di, ngam nakitak ti buok na. Kaslaan na puuran si ka. Ay, natapag ang nagbits day jay. Iso kas di tinapasama kiti buok na. Ay nawaw, di mo binili na ya. Katimbagak mo't asa na mabalin nga agbits, ta delikado. Matlagayam. Una, ngamnoy naramid na lata. Ay, anya ngay nga rod. Talaga ang madadaol ti buok na Sa ita, siyak ti umay napapaan. Ay na, mapanagnakaklaang ang nagbits day jay babae Relax ka nila, ang bakit? Alawanan. Ala, agrubuatak mo tan. Taadamot klientek ita. Makaamo kayo mo tan amangan, wan. Kahit niya ngay timpaganin na umigan ka. Awampay nga rod nanang. Ay nawaw. Kunak man mo iti ayan dati nagapwam. Won, ngam saan kami nakapagsarita na sayaat. Na. Apay ngay. Won ata adda ka nung nga rod kliyente na nanang. Ay kabisi nga rod ano kasta. Urayak pa'y ti Lunes. Makapaasar da a babae. Manusam latan anak ko. Anya ngay nga raw. Kada mo naka-schedule gayam nga ramidin na. Mabit man laang, Nana Betty. Ay, ada ka di masapul mo, may balasang ka. Adala kayat ko ang maamuan, Nana. Anyat kayat mo ang maamuan. Kuang amin, Nana, agrek-reklamo ni Mary Grace kanyak. Nadadaal ka no tibuk na. Kayat ko lang maamuan no, nagbits kayo, idi. Idi, baro atawan, Nana. Ay, wine! Nagbits kami. Ta si dagmat iti bits ti ayan dagiti kasinsin na. Na, kunak tupay kat. Apay ka day. Anya ti koneksyon ti panakadadaal ti buok na itay na kaw. Nana, bawal ngamin ti agbits no nariban ti buok na. Aya! Wala na. Iso ti maysa apakadadailan ti buok. Biniling kumot ni Mary Grace. Ingam no apay mo ta nagbits pay laang, Nana. Kaya ko na bait ngagsarita kayo kanubot ita. O Nana, isutin bagak. Agsubli ita a Lunes, ta kita agtibok na. Ang kas na kunayo itay, kat nagbits kayo mat. Kaya ta sa wanday ta, basol na. No apay akas di tinapasama kitibok na. Anyat plano iti buok ko, Mare. Mare, agpudno ka man kanyak. Nagbits kayo anya. Ni, saan Ay nawaw, saan tayon nga ubing, Mare? Late reaction la ang ti buok ko, iso akastoy. Itala ang anakitak. Naibaga ni Nana Betty ang nagbits kayo kano, idi baro atawan. Kaya ta sa wanday ta, basol mo no apay nadadaol ta buok mo, Mare. Ay kwa, Mare. Iso akas ta tinapasamak iti buok mo. Tanatangkan ti ulom. Angam no makapagsao ka. Kasla basol ko, Mare. Kastoy na nga rodan, Mare. Awan ti aramidam. Awanan na, tabasol mo mat. No kayat mo?
Sa bali man na nabayad. Anya, rupat kwarta ka mo. Umuna iti amin, basol mo no apay akasta tinapasamak iti buok mo, mare. Maikatwa, saan alibre ti agas nga usarek para iti natadaal a buok mo? Ipus ka, mare. Saan anasaya ti kastangar aramidom? Basol ko pa'y ita, mare? Siya akong ti madanagan para kin ka, anak daw. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagan nyo, tatang. Kasanon no ipos na ka na dya, Grace. Ay, adakin ko na day tatang. Di ka mabutang? Anya ko matpagbut ngay tatang. Katawan mo't dakas ngay naramid ko kenkwana. Basol na, no apayakas jeti na pasama kitibuk na. Tangken ulo mo't ngamin. Imbagak lang nga rudan, inaramid na pailaan. Basol mo mo lang, no apayakas ta tinapasama kitibuk mo. Naa, Imbaga magayam ni Naumay, sana mabalay ngag swimming ka. Inarawin mo pa ilang, may. saan asyak ti kalkalabanan na? Tatalaga nga ipus ko na eh. Sana mabuting dayjay. Nga may, amuna nga wambasol na. No ipus ko, sigurado ang maapiktaran ti negosyo na. Ay. Di kag dardarasuraos. Tamangan kit day no sika, ti mapabay na nanakaw. Dayta ti imposible ang mapasamak nanang. Ay napaw, kasaritam ki di ti gayam mau, tapno matulungan na ka. Kita man tabuok mo nay. Singirin nak nga rod man nanang. Ay kay natural. Nagbayad ka manahin. Tasa bali at treatment data ako nada. Anya ti ekspektara, libre. Kabasol mo man, no apay na dadaal na buok mo. Kumusta mo't nga tatibuok ni Grace? Diyak ang mula kay. Ay nawaw, saan kaya nagsarsarita? Sipod pinagsasawan na. Saanan lakay. Ang ada ka di solusyon ti parikot na, bakit? Ada ang kasano nga ron. Katsyak mo ti pabasulan na. Uray amuna nga adamot nagkurangan na. Ipilit na a late reaction ka no ti buok na. Late reaction mo't nga ibagbaga na. Ay, dayta nga rod ka. Di na amot taltalang gwatangan na. Nga ngam tulungan talat ta bakit? Kaasi mo't. Ikak iti discount. Ngam iso ati umay dito eh. Iso ti makisarita. Ta iso ti kasapulan iti tulong ko. Naimbag abigat mo, Mari Naumay. Anya ti masapol mo, mare? Tulungan na ko maiti parikot ko, Mare. Tibuok ko, Mare. Ne? Kunaklakit din, no. Nagpasalon ka? Saan pa'y nga road? Awa mo oras kong agbiyahe. Si kalaangan ti amok ang makatulong kanyak. Ay, mare, naimbaglaangan tawan kliyente kita. Mayat nga road ti timing ko, Mare. Sikan tumot nga min, mare. Agar aramid ka iti pagparikutan. Jak ekspektaran akas to iti mapasamak iti buok ko, Mare. Ay, mare, inton sumaruno ngamin. Dumngeg, kan agtungpal ka ano, adda maibagaken ka. Di ka agpakalaeng, tanay, kitam. Sikamat lang ti agparikot iti udi na. Ay, nawaw! No adda nagkurangam, aklunam. Di mo ipabasol iti sabali a tao, no ammom abasol mo man. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.